Ata mignonet, penons et tro ar bet, pegen chic et kavout ar c'hanor hirio var balibreiz, penons man kontelo. On a propik et Gwengam et Vim ae dans la baden a chons meus e oa bedamant ur pezmel manifestadek. Var l'ene da vare a digwez ar redadek. Dres a deux deouan gant ar c'harboutin, mais glen me fait don gant antren. Me ya sel et tal an tiga emañ mirio, peogwir emañ tal kichen stal David Born, Breiz Velo, et l'air marceler Guerza a fermi beloioù, a kavout ar rin an tuchant. On a rin me en un tout bar gant ur solat punket. En tout le bar. Ya, mais reskebin neus denebet barc'het e barz, deux deo da veza ur grezen seven adurel, hag eno e voat kavet ur strolat punket an vet melmor. Goudeze et ad kavin Juliette Cabasso Roger, evit la kadar goz var ur media dizalc'h an vet splant, allez pedi a reon marc'hanor da zont gagnon da bourmen var balibreiz. Salut dit David, penons man kont. Salut, maintenant mes ramad. Mon ramad, Ya. matre. Et mon dira gant tigar a just al kichen et mon Breiz Velo ar stal teus digoret triblasso. Peta oazo Robert a ro kandrei. A maison gornot ba Gwengam, Ya? a béton studier ba Rouen à Nancy, a goudé war labour ba Paris à Naonet, vel cusulier et informatique. Cusulière, matre. Me change vis, change bué. Vraiment ba Gwengam, Ya. a natayer a stal beloio. Stal beloioù. Penons e oaz de dit ar zonj digeri ur stal beloioù gise. Me oa renovi me natayer ba loerget. Ya? A ma commence de se réparer beloio vese. A meus gwelet oa den bet de se ferme beloio e Gwengam e Pempoul. Neus e peraket. Non. Hag e yamad ar jeu. A ma jeu. Deus a il a bourrez da unan. Non, n'est que tout à fait. Ma employeur Thibault neus labour ganim. A vraiment neus natalier gizut gant i beloio de réparer beloio balon yul. Ze se zo ar marc'ho an tammig spécial evit dressa ar veloioù. Ya, kreig neus i pep beloio. Ya. Bete ba skol de war soudi beloio a neus... Neus igine d'an rai. Ya. Matre. Deus a eus kornioù braoù da vele de koste Gwengam gant ar velo. Ya, koste plouizi neus chantir. Ya. Ze dour hep voiture. Neus koad d'avogour e ploumogoar. Et kreis Gwengam. Kreis kerie. Ya, kichen trieux. Ah ya, bravo. Ya, bravo. Piou ar pratikou a te amant. Toutes sortes de ve touristes. Vraiment, tout a neusem beloio vit vont de week-end de l'Eral, Ya. au chômement de... Da vont gichel ar mor. Ya, de vont de Guichelmo, ya. Tu d'ar vro a te ye? Ah, ya, tout a bro, ya, tu mets mur matez zo touristes a ya gare, Bah, c'est tu. ya. On est satra. Parisien, Ah, barizianet a te. parisien, ya. Hag ar pez a zo plijouzie eo ez eus tu fermi ur belo e Sandbri pe Pempoul hag e kaseste ar marc'ho an betek duze. Ya. Te zo an doare taxi vid ar veloioù. Ne que taxi, mais gas beloio, tigar, Montroulous, Pempoul. Tout a balayet gant ar vélo betek Montrou, betek Pempoul. Mais a de gad belo penin fin. Hag ez eus ur stal a zo digor en alre ie a zo liammet ganit evel hag a ferm beloioù ie, a gwerza beloioù ie. En alre. En alre zo stal, ya,
Ferme Beloio, un petit Kishingar. Chez l'Antigarié, place de Mad. Place de Vade. Bon, daostagan est prest à Braz, da vrouda en dut da vont varzu ar vélo, setur gelawaden a wabe save des daouil triwer gant Mathieu Herry et Brest. Tamm a tamm e klask ar c'herioù hag ar murgerioù aouz a gwelloc'h an traoù evit impligeri en ar marc'houarn. E fin ar bloaz vo votet ur stin pem bloaze gant murger Brest, gant ar pal vefe graet pevar dregan eus ar mont edo neoù war varc'houarn e daouvil pem var nugen, ne dalvezon nemet un dregan an ter hirioù. Ataou e c'heller obar miur, gouzout arrière e keriozo, mestal penans Strasbourg, pe c'hoaz bordel e neet miur varaok, me amant, evidemment, o ramet ouspen evit mont varaok, gant trao avez gret tamm da skouer evez ye kampenet ar strejou evit man zafe ke ken buen en autojou, hag pa za gwestator ar c'heritan, e o essor d'an dud, mon nie var c'hoarn, peogwir en em zanton, miur e surentez. Stalia lerioù parka sur hag aez, kinnig da feurmi 1000 daoc'han marc'houarn gant ur skoazel dredan, hag evel just liamma kenet rezo ar roudennoù dirodek, setu lo deus kinnigou ar steñ ar c'heller gwelet da tabutal enlinen betek fin mizeost. Irio et zeus e Brest ouspen daoc'han ugen kilomet rouden evit an diorodegou, 3000 daoc'han plas evit parka ar beloioù hag e kendalc'her da vrouda an dud da implij o rezegouarn. David daostaga e ez pourmen var varc'houarn e gwengam maman. Gwengam est start de circuler par Beloio, neus que place de Beloio, place en Kerb, et à un vue de Beloio, ni que gret bat. Nekedez neuhe. Nekedez. Peta e dao oberno. Ah ben Bern Labourzo de gant Ker a kusul ur Ker. Daou skrivet antiker. Ja. Bon, matre, ouspense ez eus un istor hir gant ar veloioù amañ e bro wengam. Ja. Bewa un embrigerez an vet salmon, senie. Ja. Evel emañ, evel Ja. ar veloman. Peta oa an embrigerez An preerez rare Beloio ar mesure, une dut. Vid an dut, ya. Ja, de Beloio amañ oa deus Henri Roujon an oa neus avet de cyclo-club deus Gwengam. Matre, neuze a bremañ neus ket ken deus an embrigerez. Non. Echué. Echué. Bremañ eret don amañ. Et Ja. ti davi a ban, da brena veloioù. Ja, prenne Beloio a zo raget. Matre, peseurt doar e beloioù a c'heller prena amañ. Toutes sortes of Beloio, Beloio électrique, Beloio with VTT, Ja. Beloio with gale, Beloio toutes sortes Vid Beloio ar a revien. Beloio a gant kar hier. Ah ya. Penons, gwestoutier da zresa ar veloioù, pelec'h peus desket ober an dra. Beton Montrolus, a neus formation de Ah ya, stu va dur? Stumadur, il y a 8 mécaniques. Ya. On bet Dovis de rock zavet Breiz Vélo. A bremañ out gwez da gempen force peini. Bah ya, après Pérez mécanique Me mestra evident ol. ya. An dut a zo dedenen mur gant ar veloioù dredan marteze irio? Ja, mais vraiment, aber mit emzo de Belo 8 dut, Ja. mur mateze 8 tut an nukoyang zo nem Belo tredan, ja. Santou da rez, me mestra e ya mur an dut, e prederiet an dut gant an endro, gant an natur, gant ar pez ar c'hoarvez? Ja, Parisien a zo de saiet amant. Neus ken gwetur bar Paris, neus em Beloio, de gwelet mur treo, mur gant gwetur, vek e gwelet treo de mostra, quoi. Neuze an diskoun gwella zo kaout ur marc'houarn. Ja. Peogwir barzh ar stal amañ, ne meus ket gwelet troterez ebet. Non. Koskoude vet klevet koz eus troterez ioù dredan, e Ja, pepler mais vraiment. beton bar Paris, gwelet meus Troterez avait un plus avait laissé war hent meus ket oant de weleze amañ, quoi. Perak da. Non, de dangerous. Rezan jeruze, gav dit? Ya. Neuze vo kavet troterez evidemment. Matre, Matre, mate, ja.
Mais de fermi, vous que ferme beloio, bebe troteres. Troterezio Non. et chutut. Non. Mal. Guerz matese, Mais pas se fermi. Yeah. Ma trugaredit, David, nous est dégas à rendeur d'azon, j'ai relit don betek Braise Vélo, amant, et tal tigar Gwengam, a rogat kavout telo hag e gouvidi et toulbar Gwengam, mais mon mouvant d'azijolé à l'air à drugare da Johan Dennes. Ler dibar e Gwengamp eo an toulbarkoz. Ur zavadur eus a nantek vet kanvet savet e trear blavechou mileiskan c'hwech a tregont a mileiskan unan a dohugen. Ur zavadur istor ele. Tud a zo be bachet amañ dre vraz betek 1900 daou a ganterkan. Dar poantse e saras an toulbar davad, ar brison idi a oa be kaset neuze betek sant briek. An toulbarman a zo ni nemetan e Europa savet stil Pennsylvanian pe Amerikan lakom. Un enseller an toulioubach eus sant briek, Charles Lucas a zegas an doar ese amañ. Juan en eus eve fe an toulbach ul lec'h evit kastizan dud, met a rofe tro dezo da brederia ive. Ar brison idi a oa sparlet e pechou iniennel, an enem vesken morse, evelse odo e amzer evit edom zonjal var o dorfe edu. Ur sel denel var an toulbach ma c'heller komz evelse. Un amprouaden ne kebe kaset pelloc'h e France kouskoude. Izio e o toulbarkoz Gwengam unan eus al lec'hioù gweladennet ar muia e kaer. Prenet ebet ar zavadur gant tiker Gwengam pe 1912 a pavarugen gant ar pal adijinan al lec'h. Lancet er chanter e Dovileiz a goude un nebet blavechou labourioù et de denem stalia amañ ar greizenarz gwinze egal e Dovil Nantek. An toulbar, lec'h ma vije sparlet an dud kemen hag ar sperejou a zo de daveza un arouez evit an nijin hag an awen. Ar greizenarz gwinze egal a zo gwestet da lurskedenni. Diskouez degou a zo ozet amañ aed ar bloaz. Ar bedagogiez a zo laket en arog ive. Dre skol ar zel, eve ozet atalierou kroui, evit skoulioù skolachou pe c'hoaz liseou ar vro. Amon ar appel ur c'hoaz an deskadurez gant an inseak, skoluel an deskadurez ar zel. Ur stumadur live master eo, an ini nemetier France, dalchet en toulbarkoz ive. Krouidigez atreuskas setu gerioù stur, a raktresou disinvel a gaver e toulbarkoz Gwengam. A lec'h a zo digor eus ar mecher beteg ar zul, a digoust eo. A Setumé et Rue et Toulbar Gwengam a gad kavet emeus Isabelle Boudet. Penaos mankant? Ya mon arag, Mon arre, ba ya, noum ket bachet 300. Bremaik ezim Davad en Toulbar, medarok e vo konzet de sonerez punk. Ya. Pugur e mout erstrolat Melmor. Zenier. Petra erstrolat se Melmor. Ah bah Melmor a zo bet savet e 1930 a pewarugen. Ya. Amzer zo bremañ. Mais pendant bihan e gilaouen deus Melmor, Setumé lardit. Evel just am mouillé. Ah bah ya. Mais voilà, epen kentan, evit ar mare kentan. Ya. E oa ur skipai neve flam var ar punk, pegur ar pal, e oa sevel ur skipai punk ar kor, Ya. gant ur violon sangounel deus bro breiz. Les ne oa kebekret morse. Mais morse, an arok morse. Ah vraiment, ez eus traoù neve penaos hag a tout, voilà, gantze quoi. Mais an arok e 1913 a pewarugen ne oa ket. Neuze ez eus ur kentan mare velze gant ur skipai kentan. Ya. Hag bremañ veke kavet tamm ebet ar memeuzre e Melmor. Neve. Ja. Ouais, Melmor neve. Un izilin eus chinchet meur a wech. E oa nail prantad e 1900 naontek a pewarugen. Ya. Evit nemet an abaden e breiz penaos gwell kantan, gwell meur, breiz disorder e baroazon. Ya. A goudeze, an izilin neve ie, neus be savet, enfin, ur skipai neve zo be savet, e daouvil penaos pas triwer, mais daouvil Rouezek. Daouvil Rouezek, Voilà. patre. A goudeze, oa, neuze ar Covid a tout, neuze, oa, Ya. on tammig diezen traoù. Mais perak ez eus bet ar c'hoant da krouiñ erstrolat se. Oh, bah, ne betan e oar penaos ur spered mignonnet, hein, Ya. déjà, voilà, c'est ar peze a zo... Pouezus kenan vidiomni, quoi. Ya. Bah, goudeze, ouspenze, on tamm velze, eskemou, a ben ar fin, an tud
Nous sommes ket penaos là, mais un alchimiez ne savait d'avad ganium, quoi. Nous on se rend de sevel penaos tonio neve, de scrivant traou, de scrivant tonio, de voilà, de sevel sonerez neve, andra une tommu alors. Ja, tezo iruit pegouls neze melmor. Un bleu à tremnet. Tu n'es qui cause. Ne ket kost tambet. On a tremen a raman, on a Bah, botre. ya, non, bah, gant ar ouer pli jeune, d'avat. A piou vez kavet er strolat neuze. Piou. Ja, a c'honer, piou er c'honer déjà. Ah bah, Nico. Ah, Nico. Ah, gazo a neuze des bras Isabelle. Ah bah, d'avat. Ya, bah, e breiz e broral, bah, ouspenze, penaos an dibenzun tremnet, on eus bet e sul broral, a neuze tout an deud a war a Nico. Neuze, nous ket penaos vegret an draze, mais ur spontus. Ah, piou vez kavet ouz ar guitar bout. Ar guitar bout e o Geoffrey. Geoffrey. Penaos a zone guitarier. Ja. Voilà. A gant tabouline. Evidemment, je suis. Alex. Alex. Ouais. Matré. Sais-tu, Alex, bah, zone hier, bah, Alex, a racal zadraillé, hein, zenière à violoncelle, même estra. Ah, memestra. Ouais. Et dans la rédé, punket a gabiglio son erechou, al memestra. Sais-tu, Matré. ouais. Et moi, tu te dis monde de l'Emstalia, Isabelle, d'ad kaout Sais-tu, Diom Day. d'Avignonnet, tu te dis monde, en tout le bar. Sais-tu. Ken justu, Isabelle, a Brément, et vos Chilaouet, Melmor, évidemment, Kenta, et Balibraise, à Ganton, à Zandvet, Melmor, back! Arbera trouz me melardor, ad kavedevo melmo e fin an abaden, gouc'hemenu, petra peus m'ropaouez seni, aze, c'est un ton cause.
Peter, An ton mouda morchopaouez seni. ya, Un ton cause. Pas que menze, Non. pegur e oa savet, gant an izili neve, evit Ouais, at très. sevel trao neve gant mal mort, quoi. Ya. Neuze, c'est zo dija, ur speret neve, ur speret tom, ya, gant penaos alchimiez, alchimiez melmor memestra, Ya. alchimiez pen kentan, mais, voilà, gant Speret da jom. Ar speret a jom, plas garon. Pe trao neve zo bekavet, dija gant ar violons memestra, Bah, ya, gant eus ur plas, un tamm muur a blaz var an tonnement. Ya. Pigur klevet deve brezonek, mais quand Ya. est deveillé et muraillé, c'est gant melmor. Ya, galek memestra, esos nek memestra vechou, ya, ouais. A più a skrivar pozioù neuze. Tout d'un dut, mais Ya. Nico, Ya. d'un beton, hein. Pigur bezo ar speret Entor punk, ar Ya. speret punk a zo beaz tourmer, quoi. Daou Ya. e difen un dramenag. Evel just. C'est un réseau posifié. Ya, bah non, pois jusqu'à non. Evel just, bah, déjà, skrivon e brezonek e o ur storm davat, Ya. déjà. Et lakad a brezonek hag penaos a pojou e brezonek davez an avezet, bah, e brohal, e bro alamagne, me mestra pegur skipa ezo bet e bro alamagne, ye, e daovilrand, non, daovil, trewer, digare. Sais-tu, voilà. Mais t'es au orguer bunkes, pe en em sont tout d'arrest punk. Bah, mais, plijar a kalz dimiye, son eres pen davak. Ya. Mais, e ben kentan, mais zonan, son eres angounel deus breiz e Ya. penaos e fesnoz, quoi. Bah, Fesnoz, me meus ur strolad a fesnoz ie, quoi. Ya. A penaos un em gavet d'amant neuze. Ah bah, a drugare d'ar brezonek. Ya. Pegur penaos stourm ar brezonek ie o même stourm eget in ar punk a wechou. Ezo strao, ezo eskimou d'ober Mais davat. Andraze a kemer amzer spontus, puis en orke da vicher. Nom ket a vicher, non. Nom ket a vicher tout dans dud, non. 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 A mon ara don ar edaben de berandao, puis sur ar kemer Ya amzer. gant ar pluja dur, quoi. Ah, Ya. juste, daou e plestri, Énergie, ya. daou e mon pelle, Ya. a vechou. Ya, evel just, an a ouza dur davat. Ya. A deus tagan zo ar bern son a degou punk e braïs. Bezo ol leuren, punk. Oh, bah, evel just, ya, zenie, ez eus ul leuren, ez eus salio, ez eus lerioù, ez eus ur publik ie memestra, hag a jom gagnom neuze. A ben nebeu, damzo, j'aimor e vo golet melmo e Sant-Briec. Ya, et bah, ben nevet tout, dans eiz a viz du. Ya. Et- Kerzu. Viz Kerzu. Truc à dire. Dans Neiz à viz Kerzu et Bonjour Minuit, bah, Zandbriek, il y a évite festival Masprod. Aze vo pija dur. Ya. A goudare de marteze, aliez ayant da furchal un tammig e dielou franstri, a gazem eus kavet un diel, a gazo liamet gant ar sturm, juste a war, puis rewa daou bo diawang, e deus gwen gant, Ouais. a go deus nachet, mont d'ober ar zervicht, soudard, selom. A zo un emzao krout gant un toulat tut yaouank an effet a zo broa delourion vreizat hag dresse ne felkede mont da service brochal e stume bet a dreistol e ne felkede mont d'ober o service pigvir giz ma war pepini pep breizat yaouank a rue de Sazenouat neus davon da ober e gonge a setu dre ma om ni broa delourion dre ma sturmom evit ur vreiz diop a distak deus brochal et là, ne c'halom ket mont da service brochal. Egise, ne c'halom ket mont d'ober am ronge en arme gal. Ur sturm a vo, hag a vo renet, a zo krog da vien renet a vo e blavejou, evit krouy e breiz ur vu e distak deus ar pez ve, penons pez ve laket ar hanom da vewan, digant Paris. Ar guden a zo évidemment ni breiz ez ur vroat, hag giz broat e deus ar gwir da ren e aferioù e runan. Dre om ni e bretonet ar eon, om eus ket c'hoant de zervij ar roal. Dre om nom ket a du gant pez ra Paris, a pez ra gouvernement e breiz, war toulat tachen o... Da gentor an nom ket gwal niverus e zo anat, pe gwir eve goulenet digant tut an ar servij an arme, fin eve goulenet e veret demon an toulvar, c'est une skeder bien tut a zo prez den ober, me pez ar c'haller gwelo de abaoe ur pembla pe c'hwer bla benak ma zeus eus ar mib, ez eus bet un dre ahe hag ar hand, fin en ur ober ur pembla kentan, eus bet nemet tri an ache servij an arme dre ma oan bretonet, hag pad an dobla diweran, ez eus bet c'hwer, setu me war niverusan omp, hag redet da unan benak kregi, kroget an eus, a setu, kender la rafo.
C'est un daousturmer, mon poète goulet d'ailleurs, un diel, à wa ezel, de ar mouvement d'insoumission bretonne. André a glod madawar gant spirit melmor, dans ce genre. Juste. Puis besoin de ramener bea punk azo davat bea de nous ont tu claipela ben arfin difentra au sokial mais d'arpez azo suezus ganor et difini die Guriou Braise. Gueriou, on a page de Pep Broyou, d'Aven Beton, ni Ombro et Zobro Braise, neuze, ni a war penaos ar seven durze, neuze on eus prendre de difen anei, et ouspen de vevant gant ar brezonek a gant seven dur, c'est ferak. Mais bon, le mestre vida real. Une plichou da rezer benveg un tomik suezus ur violon si spécial. Petra ar benveg se. Ar benveg tredan. Pegur plijer a kalziniye, ma benveg penaos quad. Mais gant stroad men mort, neus ket moyen gant an son a ron. Penaos de zeni gante peguir, voilà, et au résiès de évid an sono. Ma douz pense ez eus ur bed, a zigor et trezon gant sort violon ze peguir e c'halom em plijout kalzatraou neuze. Berne effet doux. Ya, ne ket gret c'hoaz, mais marteze ez eus moyen. Gisto. Ya, pas, ya. Eus ket komze den tomik lié deus ar c'haner Nico, pegur yonz o neus ar strolada lié. Ar strolad punk. Ah ya. On vet trouz an oz. Ya, me mestra, ya, André, just, zo dispar ive. Vel on eus laret c'hoaz, var a zeblan a pez a plij kalziye diom a din me mestra e trouz an oz. Et un héritage seven naturel et claskon dans mode moderne kenan et no voilà neuze au neve flank ou dioden au combs au canon assemblée c'est vel archonadiscan c'est tu hag neus kepel peus sonnet d'amant gant melmor et kreiski ar gwengam mais aussi avec kentadit seni barzen toulbar. Ja. On est glodke gant spiret melmor, mais neus ket min deus an toulbar, c'est tu mon ara. Mon ara. Lardinta, petra et da vicher, neus e pur nuket de... Mais mezo ken renerez en gevredigez seven naturel et kreiz breiz. Matre. Je meus labouren ne betini. Comme eus betek tiar bretonnet, Paris, ça goudeze vraiment élaborant et ar kak sud 22. Et au Kentor, penaos a storm Kentor gant evit ar galawek. Pegor a vraiment un traillet de sevel pas de sevel, mais de difen. C'est-tu, mais ouz pense gant ar kak ar rom kalz a trao evit ar sevenadur drevraz gant an théâtre. Kentor e brezuel, lui. Et kreiz breiz, mais de zon tu... Koste roazon kentor. Bro loudia est très roazon à Corley, quoi. Hag amzer peus gant da vicher hag gant melmor, seniye barz ur strolat fez noz. Ya. Ya peguer et te an deus bet ar fez noz e pen kentan. Neuze seni a ran an ur strolat fez on a plij kalz din, an dek kem. Neuze... moyen de vendre de chila hanon me mestra mur à l'ario à son festounos à quoi. Matre. Hag piou vek ave de barskem sezo kentor an strolat de Sandbriek, koste Sandbriek meke? Ya, barskem ez eus Patrick Dijar hag a oa penaos sonor Strobinel bloave jouzo. Me mestra hag ie penaos Gaël a Guéric a zo... Est-ce que son ch'kin penaos vel arret prof? Quel énerien? C'est tu truc arrêt. Quel énerien guitare à tlouking. Plus à durzo quoi. Ouais, c'est tu neuze quels plus à durzo gagnant quoi. Ouais. Merci dit Isabelle avait guitare boot. Merci dit Isabelle avait abdet Gwengam Ellen Toulbar. Les la renard en août d'avon rescabil mais qu'avait des filles en avaden et vie donner le tourne à vraiment voix de cavet Goulvena. Salut dit Juliette, penaos m'en compte. Salut Matre a ganit. Mon ara Matre trugare. Ron et moi komz ganit divar ben splan, pegerou dunan neus ar strolat et neus savet ar gevredigese. Petra e splan. Splan zo ar gevredigez n'ONG makaret hag ie ur media a zo ar paldei e kas enklaskou doun a fonus babreiz var sujedou a ninket skrivet a war varno. A penaos e oa be ganet. Ganet e
juste avoir trop drôle Inès Lero, also kazetenerez ne skrivet d'ar BD Algue verte, sais-tu. Hag mareze oa Inès o voud gwasket kalz a blamour de labour, hag bezeus bet ur strolad kazetenerien neuze a me oa barz. O enem voda tro drodei evit souten anei, hag deus ar stroladze a fin e ganed menoz kroui ur media dizalch evit kendar kontam gant a labour vigegret gati quoi, non doare. Arret oa sevel ur gevredigez evit se? Ya, hag fin ne... bedon bet en darien pret gant disclose a zo ur media broadel, avec gred tampedam ar memestra gedom, me en live brassor. Hag Inès a labouré ganto just a oaie, a neuze on eus ad kemeret e o stum, quoi, ma felder. A stum ekonomikel disclose, hag neuze oa red kroui ur gevredigez, evit goude bout dizalch just a oar a gallo d'ober an trao, quoi. Petra ou poachon lakad var vel davad? Dam chanj oa drestol tout ar pez a niz o kazetenerien an ol a labour e kichen a labouret on eus var mediaioù e breiz hag e brochal a bez. Hag bez oar ben sujedou on eus gwelet deiz an deiz o tremen hag non eus ket gelet mont doun var no, hag neus ket amzer, neus ket a war a dud, red e leunia pa genou bemde, neuze peus ket tro de vont en ur sujet ken doun. Hag setu dam chanj on oa rand lakad varvel tout ar sujet douze, non oa ket bet tro da gojal var no kemese, hag setu. Dastaga e c'hellez displegadin penaos eve arc'hantaouet ar gevredigese peogwir an dud a labour davad var an enklaskou. Ya, ar pal just a war gant a stum ekonomikel e lakad ar muioc'h a ran evit a hazetenerien a zo enklaski war an da chen. Neuze ni a glask peia ane paz en doare pi just a war en doare evit ar penad, me war an amzer labouret davat. Neuze m'ave trimiz en enklask hag a hazetener a vo peiet pas termis, quoi. Neuze arantawet e vezom gant an dud ar muia, gret deve lancet ve prantajou sevel a rand, hag neuze vezeus tud eus breiz hag ye deus lerioa la o rei a randium, hag nebeut kevredigechou ye eus breiz a oa randium. Hag eto idaben evel se? Evit poen. Evit poen. An enklas kenta besavet gant ur a oa divarben an ammoniak e breiz, selon mouz ar gelaouaden a oa bekret gant bleuen ar born d'ar poenze. E breiz emañ an ammoniak o laha didrouz. Setu an oloden genta an enklas kaset da ben gant ar gazetenerez Caroline Trouillet. Breiz a zo a randvro e France l'ermazeuz ar muia a ammoniak dilosket dre kilometrat karez. E koz eve fe al labourdouar a gant desevelchat al stank. An ammoniak a zo barz an teil hag bezeus risklou pouezus evit ar yeret blant d'an ammoniak. Setu perak on eus dibabet ar sujetman peogwir ben ar fin voilà, bezeus un dra ispicial ebro breiz ek un ver en ammoniak. Meur a walzarvoud a zo bet gant an ammoniak e breiz ie bloavechou diveza. Sautra durstier la mignonne et dovin nantek, pe eni an an var lene. Un anterkant kumun e pen ar bet a oan em gavet eb dourmat da eva. Hervez enklask spland e vefe nebe da vuzulioù a studiadennou kaset da ben var ar sautra durze gant ar galoudou publik. Bezeus atao un tabut ben ar fin etre en ekonomiez hag en ekologiez. Hag evit poen eo kentor en ekonomiez a zo laket varvel. Krin pouez ekonomikel an agro-industriez e breiz, skipaiz plan a fel dean kas da ben en klaskou eb kouask an emregere braz, hag eb kaout a rebech ingal ober agribaching. Arvech on eus diskouezet pegen dangerus oa sao tradur an ammoniak, ben ar fin a rozidi kentan, a zo tout an dud a labour barzan tiferm, ar peizantet a zo e linen gentan. Ar penadze a helidat kavoud ie var lerc'hen internet France Tri Breiz. Ur pesmel enklask e oa emañ, peseurt distroioù o peus pa ve embannet d'un enklask evelse? Distroioù disanvel kenan e a vez an dud. Bezeus goude pep enklask zeus var on bouest postelou, ur bern postelou tud laouen kenan o trugerekad ar anom, o lar merci d'or da vout lakad ar goz var ar gudenze, hag dreistolier kevredigechou, ara var dro an endro, a neuze emañ no klask just a war a bar epel lakad ar goz var sujet ou seurdze, a neuze la laouen tre
davel an enklaskou. Bezezie distorioù stud distorioù a dud ne ket laouen, quoi. Neus ket tu plijout an ol? Setu, mais da skouer gant an ammoniak zeus bet penaos communiqué deus an FNSEA, a zo neus syndicat a labourerien douar brasa. O lar oa un enklask brain on oa gret hag o lar ne oa ket setu nitra nevez setu gant ar pez on oa laret neus hervez an enklaskou hervez an dut. Daoust hag e chanch an traoù war l'er? Ya, gant an ammoniak gant eus gwelet bezeus be meur a chanchamanchou, dija evek klevet koz eus un ammoniak hag a nevijeke klevet a rok. Neus zo un dra vrao. Me drestol ar pez a rekalon diom, me an enklaskou zo bet implijet, drestol ini an ammoniak zo bet implijet de lez varn gant kevredigezhou zo, just a war evit chom, evit arza rak tresou agro-industriel. En ammoniac, vraiment, gant a lesvant zo kemeret e kont evit a sa o traduire en endro, quoi. Ar pez a zo evidoc'h un dra matkenan? On fall, quoi. Ya, setu. Evit piv eskrivit ar penadou neuze? Evit gwir evit an nol, mais drestol evit omni un doare da lakad hostilioù, mais evit just a war kevredigezhou, evit mais tud a bep sart o dicheroan just a war kemer pers goude en ur glask chanch an trao ez o hostilioù titou resis ar alfe bout implijet gant dut. Peogwir mediaoù dizal al a zo e brochal e leiz bezeus basta Mediapart ar gelaouen un varnugen a mewar, petra a zegasit ouspen pe dizinvel? Jojin ar pez a zo dizinvel gagnon, mais ni zo ur media lehel. A neuze ni zo tost ouz an dud, déjà mon arium kalzik en dar empret ganto et dar voujou a bep sart hag ar pez a veskrivet gagnon, mais ma c'hoarvez e kichen ti an dud o chome breiz neuze ahe un doare esor c'hoaz da dija da gemer ar pez a on skrivet e bit goude mont war an derchen hag ober un dravenak, mais ie zezo ato gwir pa ver komze deus trao tosta ouzit ou d'muur de denet. Hag an aveze des plant ganto? Nunket evit lar pet dud a anavez, pet den a anavez splant, mais are pavelon, mais dar voujou just a war on bet en dar epret gant an dud, ya, dre vraz on anavezet me mestra. Matre, memez linel a zo gant ur force penons. Ya, setu. Unan eus dantvechou polémik a zo amman e koste Gwengam e oa labouradek sevel eok e plouizi, c'hoant en eus bet yo an denez gouzou diror, selit. Est-ce que le territoire des Côtes d'Armor, celui de la Bretagne, est-il en capacité de fournir de l'eau et de l'énergie de l'eau? Fin mis Gwengoro et Kalak, enem vodi ara dilenidi GPA, Guingamp, Paimpol, agglomération. Isilieus ar strola douriougoué, tud a zo aenabeur extress usine eogad a c'helfe bezan sarvet e plouizi, a zo a zevit komz gant ar politikourien. Vincent Lemot, président d'un tolpat kerioù a respondeizo. Si le projet est possiblement faisable ou pas. Moi, j'attends d'avoir un dossier. Our farm will be located in Guingamp, Brittany, 4 hours from Paris and still in close connection. Petrae a raktres, labouradeg eoget savet gant un embrigeirez eus bro Norvège. Mai a fait mat Petra eve fait savet ganto a ben dao petribloa 1000 tonnennat eog dre vloa. Abetek ugen 1000 tonnennat bet bloa e fin an afer. Ivido berkemense eve fait implijet 50 metrat cub d'our bemde e penkenta, urget da den simple agaz da vil 50 metrat cub drezevez e fin an istor. Kemense o c'houzout e obe laket da zon betek Gwengam pe kreiz an an, betek 6000 metrat met cub bemde e vid an ezidi. André Lemot a zo ezel eus douriougoué, displeg ar mat perak e o kudennek a raktresman. Dud de gomprenaint de ober zevel somoioù plein d'eau agricole him quad dro dim tout personne ne comprenne le projet. Le projet vide un dud de vos tout dud zo les gens comprennent red bétoni tout des hectares hadover nechu de hadover hafouille hadover non nek de projet normal. Frère quand met cubon de red tretiné goût des rejeté hein. Avec maladie au bandour avec ruisseau un tom ruisseau ba trou hein. Hai ban triu goût.
an tegol. Fos penaos ker d'an tretinei m'an russo, m'an rigolen vin, trao haio ban 3 euro. An treo korzaien brodreger avait fait target dond gant ar aktrese. Neke braz ar stêr kouskoude a boan 12 km a triugen irdereo. A paket ve kalzig e barz dija gant labourerien dour ar vro, niverus an ezo kichen gwengam. Kemense a zisplek perag eo eneb ar aktres tud ar Confédération Paysanne evel Kristen Bodros. Ster a rinier treo a koste landeberon a zo igel tre, ne kebeken igel se biskoaz, quoi. A bremañ voret taiadour, quoi. Voret goul gant dud, implij ne betor a dour wel ren, quoi. Sevel zon ten l'air wel plouizi pel war de zun dour, zo un dra falbi tombia. Evit ar mare ne ket 107 krogi al labourioù a rok daouvil pev ar varnugen. Amzer zo c'hoaz neuze, evit sklerad ar aktres a divizout, daoustagin e klot gant red an amzer, kemen hag inian dour. Gwall afer evit tud ar vro amman, daoustagin emañ revont da euliñ an aferze, Juliette. Il y avait juste ni à heul en affaire za dostra gazo or pelmez ractrice memestra. Mais juste avoir ce stuk à vous de sorti tourou var on liser kelawi avec cette bemise à garer et clascon me lia juste avoir trao lerel bien or martese an avait feke greden clasco varno. Matri. Dans driwer a vizere e oa bet embannet un entlask be savet ganit divarmet an embout esur petraeze. Neuze, il y a des en affaire, neuze yehed armeret, a gazo un doare da jom eb kaut bugale davat, morse, yarede. Neuze zezo dao embout, da un plan de ma feldiet, avait la quête des corzenou falop, armeret, David Stankane, quoi. Appeler mo arguden, plein mandalr. Neuze arguden penaos e gred en emboutze, zezo nebeud metalou disanvel la quête assemblez, hag diouz ar pez ave diskozet gant an skiantourien, a eve fait deus ur guden just a war eve fait ar metalouze o vont korf ar mered hag ar eze o deus kudenou yered braz vid lodane da skwer Isabelle Elis a zo an lini neus testi Testeniet dia va en enclask a zo be pembla var gador rul an e oa ket tudei baleken a blamour d'Andrase. D'Andrase. Kavet dideus buan e oa Andrase ar guden? Non, tamm ebet just a war zezo ar pezodiez rag an eile fedouz o ken disanvel a ken pel eus un dra liamet gant an uterus pe ar zenou. Neuze bez be bloavechou e pad o klask peta oa pler... Deus peler ete... Deus peler ete ya just a war. Ne oa ket estam ebet. Perek deus bet c'hoante mont var an dachenze a mont da entlask var an danve? Neuze zo be adrugarez just a war da Isabelle, a zo be o vonen da rempret gant splan, rag e oa o klask just a war kazetenerien prez da vondoun bar sujet hag mont ouspen an testiou just a war. Me ez ebet kavout merc'het prez da raio zesteni? Var un danve vese? Ya, neke beziez rag ar pez an dalr brasa zo gant an aferze e bezeuz daourant mil meret enol, daourant mil plar a zo be laket eno an emboujou, hag lo deus ane ne oaran ket eve fe posup eve fe deus ur guden. Neuze ar meretze a zo be just a war klan, o deus oan eve fe gwezet gant ar muia meret posup. Neuze ne oa ket bedez kavout testiu. Me gure me moa ket leve dan nou deus Andrase a rok, te toat leve dan nou deus kenebeut? Non. Pekait d'amzer zeus ezom evit un entlask don evese? Tampedam tri pe varmiz, o laboradanter amzer, daou gazetener, tampedam, quoi. Un amzer ira war, memestra. A penons deus labouret? O vonen da repret gant dud kalzik, me dre stol en ur glask var internet en doare documentaire en tom ze oa klask dokumentou officiel, ministerez ar yered hag dokumentou skiantel hag o klask o len kalz trao a fin on eus bet ur zel rolek var an doserze hag on eus bet kavet just a war dokumentou nevez var an afer. Ar pal a zo e chom fe a zao an embout ouzet a vez a laket e var skorf ar merc'het pez ur pal peus gant an entlask se? An emboudou n'in ket ken laket va... Vezon ket laket ken? Non, ze zo be tenet deus ar marad gant an embrigerez just a war. Hag a just pal eve fe...
neveke laket ken korf ar mehed, mais bezeuz mehed c'hoaz gant an e boujou eno, quoi. Sais-tu Neuze a reze ou deus izom gouzout e fait marteze kudenou yered gati a marteze reuzo o deus dija kudenou mais ne war anket et te fait de ze. Sais-tu Neuze ar pal eve fait bonta un tom var ministère a yered evit m'avait fait cassette titourou da mehed ze, quoi. M'avait fait une an au célé 2 ans à Baden, à Gossonjal, marteze andrazé à la carron de fall, Petra Aubert. Mon edarem près de gagnor Bah, kentor, jonjin, mon endar epret gant an gynéco, ar gynéco-you, pe gant ar evredigechou, rag just a war bezeus bet diez evit ar meret mon endar epret gant gynéco-you zo, a neve feke kredet ganto, eve fe ablamor de ze, a neuze gant ar evredigechou eve tu kas ar meret var medicinet de mad a war vidan dan vez, quoi. Bon, et ben gant ma vot levet neuze ar pez zo bet skrivet die, trug arrivras dit Juliette ken ur vechal hag emon bremañ o vont da velet ran neve deus an euliad an vet buez ar zant. Lunchoug eme yenerez. Ataou, an e ran kipour vechou. Jean mes, ur frigo ud am eus. Evel kaorentin. Bon, ne ket ur frigo ud a vagantan, evel just. Ur fenton hud, ne la var an ket. En doa troet kein ouz plijat ur ar vue. Ur mil e oa en ur c'hoad kost esplodiern, pedi dizern, noz a deiz, komz gant denevet. Nemet gant doue, dre pedennou evel just, ne ket dre SMS. A doue, pa blij unan bennak dean, a c'hell be a brokustre. Doue eo, a bour vezas bemdez da ezon mou kaorentin, gant ur peskik. Ya tudou, ur peskik hud a oa e barz fenton kaorentin. Enez a droche un tamm deus ar pesk bemdez evit e bred, hag an dev ar lec'h, ar peskik a oa he en dro. Yar pesk. Yar pesk. Yar pesk. Bon, nek eus tret, un deiz benag, ar o e gralon, kolet gant e hent, o chaseal, en em gavas tal ouz tal gant kaorentin. Naon du gantan. Ya, met, gant kananter kant soudar de eul. Kulen ebet, eme kaorentin. O an var dro pep tra, a setu paket ar peskik. A daou da droch a ton e bas. Tak! Diez da gredi, me deux de aben da godanti an eo all. Roue ar sushi. Paf! A dale gant deise, edeut kaorentin a gralon da vea gwir freiet. A drugare d'ur fenton hud. An ini eo leun mat e frigo. A gav mignon e de pep bro. A just a war. Kezik, pedet am eus mignonet ar bagad a zan da gwania fenoz. A dare! A ranke foutre ker, a tez a yo d'ober aprenadenn ou va c'hoaz, hein? Et om skuizh gant an dre! Allez, sonjom er vat. Sur on est kalz l'erreur entra au évideur bremañ hag an a vezit kalz gweler sant kaorentin. A trugareka la reom a greiz kalon, pechen argesin evidon de gemer. Degas a randur da zonj e c'hellit ad kavout ol en tlaskous plant var e lerc'hen hag e c'hellit chikouraneo evit arrantaoui ar gevredigez. On da wedin an zav e an avezant gwella kreskier gwan Ah bah matre. Splandor splandaidin. Ah, ad kavout ar imac'hanor e gwen gambé pred, disul-o-ton, hag evel boaz e momon da gimiadi gant un ton de son eirez. E hag la wem braz bremaik ombe da glevout ar strolat melmour, setu un tonal. Ken disul-o-ton, beaucoup trouss, ken amo.